Uyu munsi wa none ku itariki 27 Ukuboza umwaka wa 2025 mu karere ka Kayonza habereye impanuka ikomeye cyane ubwo umupolisi mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko yagonzwe n'umumotari hanyuma ajyanwa ku bitaro ahita yitaba Imana. Iyi mpanuka yabaye kuri uyu munsi wa none bikaba bintu byatumye polisi y'u Rwanda isora itangazo kuri uyu munsi. Polisi y'u Rwanda irashishikariza abakoresha umuhanda cyangwa se abatwara ibinyabiziga mu muhanda kwitwararika by'umwihariko mu gihe bageze ku mategeko yo mu muhanda, ahanini biturutse ku kuba muri iyi minsi ya none cyangwa se muri iyi minsi mikuru hamaze iminsi haba impanuka zikomeye cyane. Ni impanuka zagiye ziba mu gihugu zitandukanye kenshi na kenshi, kandi impanuka ziganje zagiye zigwamo abapolisi aho bagiye bagongwa n'abashoferi cyangwa se abatwara ibinyabiziga muri rusange. Umunsi wa none rero leta y'u Rwanda cyangwa se mu ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umuhanda barashishikariza abakoresha umuhanda, yaba abanyamaguru, abatwara ibinyabiziga by'imodoka, abatwara moto n'ibindi byose bikoresha umuhanda kwitwararika muri iki gihe cya none, kubera yuko iyo utitwararitse mu muhanda ubihanirwa n'amategeko, cyane cyane ko ubwawe nawe bishobora kuviramo impanuka ukaba wahasiga ubuzima. Leta y'u Rwanda kandi irashishikariza abakoresha umuhanda kwitwararika mu buryo bwose bushoboka, bakumira impanuka aho ziva zikagira, kubera yuko zangiza ubuzima bwa muntu ndetse n'ibikorwa remezo muri rusange. Izo zikaba ziri mu mpamvu zituma polisi y'u Rwanda ishishikariza ndetse ikanakangurira abakoresha umuhanda kwitwararika mu buryo bwose bushoboka, kubera ko muri iyi minsi mikuru hari kuba impanuka zikomeye cyane ndetse zikaba umusubizo, kuko nta munsi buri kwira hadasohotse inkuru y'impanuka yabaye ahantu runaka. Polisi y'u Rwanda irashishikariza abakoresha umuhanda kwitwararika mu buryo bwose bushoboka, kubera yuko uzarenga ku mabwiriza n'amategeko y'umuhanda azabihanirwa n'amategeko, harimo kunywa ibisindisha, gutwara uri kuri telefone cyangwa se kurangarira ibindi byose bishobora gutuma haba impanuka ikomeye. Kandi ibintu byatumye polisi y'u Rwanda ishyiraho ingamba zikomeye cyane cyangwa se n'ibihano bikakaye ku bantu bose bakoresha umuhanda nabi cyangwa se bica bagatatira amategeko y'umuhanda. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda ukurikirane amakuru yacu, ibiganiro byacu n'ibindi. Nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane.